Ашамышын хүттизір юлна часен терлі енлі пұлдарулықне таландарас цілевіпе. Кыжалхипе вуннымыш ходшы пашкарты халықсен туслық шүрдінче «Звезды детства» фестивалене республикари тапхаре пульчы. Хайзене стала хибе палаштарма сцены жіне күгешре интернат-школды уладырды малютка, парачкавре Ульянов яджиля ача жүрденже, шимерлерия шамыш хүтезір юлны тадатылы ғажазен центринче пулдарулы аржина жазембе хирajazem тухреш. Халихинче фестивале аллы ытла шамрык артист худшынче. Кашниех конкурса теплен хадерленне, уйхи-уйхибе костюмзем желенне, репетицизем иртерне. Бізім пылғанашы жак самантра сцены жіне тухма хадерленнеші. Кажеге бір візіне көрзазавыны бір, візіне оны жүзем, дәші дүнюзем. Лайық, хитре, юры-дашызымбе савындараса шанат бар. Пулдарулы хамардымне худшынаган зынеті вады номинацире хаклареш. Юрлама, ташлама, сывыхайлав илемлем вулама пілнене сценариш тюрезем. «Звезды детства» фестивале Адылжи Федерация округінже шолзыренех вернуть детство педемрашери проектва келе жүрлендергелеші. Чаваш енре нашу башкарды ашамыш хүтизір юлна тадатылы ғажазын центре біреню министерстве бірле ертерет. Сцены жіне туғаган кашнияча хаймин булдарныне веренене туллын гыдартмадырышы. Фестивале худшынаган зыне дипломзем барсахав халандарджиш. Чаваш енгаларым вали Алиса Александрова, Владимир Синдеев.